Kāore i a rikarika ngā pakihi aunua e hiki ana i te mānuka o te reo Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Kamehameha kia Māori noa ai tōna rere ki te mata o te whenua a o te pōpō te ao. Nā, e rere ana hoki ngā whakatake a te tini make hua kāore i te rata ki te reo. Heoi ko te rongo pai ia e ana ētahi o ngā pakihi nunui o Aotearoa ki tā rātou, ko tētahi e ki ana kai te paki ngia rātou mo te ki te reo. Ana i te pūrongoa Hania Douglas. Whiua ki te rangi, whiua ki te ao, whiua ki ngā waia katoa. Koina te whai a Vodafone Aotearoa i ngā panonitanga ki tā rātou pūnaha waia. Vodafone Aotearoa, we're looking to strengthen our connection to Aotearoa, and with that comes a commitment to Te Ao Māori. Heoi anō, i kaua a rātou panonitanga ki ētahi i tahuri ki te amuamu i runga pai papori. Me te ohorere nui i te tahuri a ētahi atu pakihi waia ki te tautoko i te tohe a Vodafone. Kaupapa beats competition, and so for Vodafone Spark and 2 Degrees to come together under this kaupapa shows Aotearoa how important it is for us as an industry, as the, the infrastructure and the businesses who keep people connected. Hei tā ngā hiwi apanui tumuaki o te taurawhiri i te reo, koina te tohu nui o te huri o ngā whanonga ki te reo. I ngā tau tekau kohipa rima rānei kohipa ko tāua. Nā e mea, e kohete ani ngā Pākehā e kōrero kino ana mo tō tāua reo. I nāi ko te Pākehā tunu kei te whakatika i te Pākehā. Ko ira te huringa, te tahi o ngā tohu o te huringa o te tai. Nā runga i te whakaaro kei te tahuri haere te tai o ngā whanonga o te motu ki te reo Māori, ko te pātai nui, me nā rānei ka whai wāhi te rā whakatau ki te kāwanatanga hou. Te tikanga ana ko te reo tonu e kiki a haereti ana, ne? I roto i tēnei tau kāri i pērā. Nā te mea, mōhio tonu ana ngā pātirongo tō rangapu, kei te aroha te tini me te mano o Aotearoa nei ki tō tāua reo. Hei tā Kirsten Te Wao o Vodafone, ko te mea nui kia pono te hāngai o ngā whakaaro o ngā pakihi i a rātau e whai ana i te reo. I work with peers across Fonterra, across Microsoft, across ATEED and Datacom, and all of these large organisations are recognising the importance of Te Ao Māori, not from a tokenistic perspective, but wanting to make meaningful change. E tangata whenua anō i te reo Māori i tēnei whenua. Hania Douglas, Te Karere.